Tike Vanlalruati hi pu kelel nei zwalale Mizo boy tluangi te fanu upaberni in me ni som pani sangkhat zakwa somsari pani khan phullen khwa alo pianga unau pariatan ni November ni som pasari sangkhat zakwa somkwa paliya pu Sakhawhluna nen phullen vengthar kaushana in nein fanu panga an nei ani Pimarwati hi kaushan Hmeichhia committee ya kumsang ni som pasari achanga kumsang ni somni pali chunga oma Kohhran ni lai thupui hongtu ni innaram thar committee ya rongbol na achel mek bok ani ama hi Kohhran le khutlang rongbol na ngai poimo mi takania a thei chung chu in khom le tongchai chuldu ngai lo mi ani October ni thum sangni somni pathum jana akhuna sat ema wangin atuka in entir turin civil hospitala ankala achwa pa tui a omti hmu chwa ani achwa pa tui omchu te sin atuka result achwa ka October ni rok sangni somni pathuma doctor mu in chuap cancer ni ti shat chwa ani cancer ni ti a in shat po hian hlauna le thlaphan na anei lova anatna awanga lungai anekin hennatna min pitu hian min ensan lawang ati hial zo kani October ni somthum pakhat sangni somni pathum achangin chemotherapy la in anin enkol chhojana chemotherapy anlak thei awang chuan an ngai acha in zia omlampo an pan vezel ni in anin sha Sutia Hmeichhia an omlai chuan October ni sompanga sangni somni pali jana chungkwa RTV an inholai chuan aron kai taput maya civil hospital casualty a tlan chhopui ngalin CT scan ti ania athwaka alo trai dar vekto ani ti hmu chwa ani cancer hospital radiation la in chatlampan ve deu nia anin ngai awangin thamwang takin an oma Sutia zia omlam apanzel don emo anin ti lai chuan June ni somni pali sangni somni panga jana ataksa chu chaklau zwal thutin chungkhat leina le chenrwal ten an min puya atuka civil hospital atlan chhopui ngalin karkhat zet anin enkol nu po chuan ma ason le thei tlat lo maya July ni khat sangni somni panga a Zemabok hospital ama enkol tu ber Dr. Jacob papan ngalin Dr. le nurse ten thei topin anlo enkol ngal charchara mapo ason ema base na sang takne na an online July ni somthum sangni somni panga jingda ruk achang khan aron zwa le dewa Dr. le nurse ten thei top chua an enkol line jingdar somle minute som panga khan thamwang takin pa ang chunga alo cholta ani tin mày dùng đôi nào trên này rồi ít trở lại đơn nha tin mày dùng đơn nào
sáng thì xong thì bali thiên hành tí là chăn bộ cả thì anh lập này đó anh đang bùa cả anh bùa ta có bằng in đồ này gan cùng sáng thì xong thì có má xoay tu tua anh chả khan anh đang ta lâu bằng in cái bộ anh cứ tụi mà cuộc hành tin trong trái nó tết alo mang anh đi chú tiếng anh mi chú anh đi vaiin nia kan thả hi tin rong bol na thu sil rong bol na anh in thu sil te anu ema ngai tha nuam kan ti anu po kan soi chun zom le chin ani chú tiếng anh mi chú vaiin nia kan thả liam marwati hi ani chân chin te lang pui tối te tiếng khan Kohhran Hmeichhia ang te rong kan lo bol to thinna te atang kai zia kan soi lo kha mitthi ka se lawa kan rong din chwa pui ani hetia adam lawa nat na ina atla wa ko huwa ko hian rong kan bol na ang chia tatla kan ti engamo thil kan ti adam lo to huwa ko committee hoi tam tak kan neia chung ti chuan thul ngai lawa thei lawa ron kan chok ka hun mang chi na ni nan lang kan ti in tha tho thei to lawa ko in mi ho tram chi na chu ti ko pa rong bol na ngai poi mo le mi lu le mi chang pai tak vaiin nia hian kan tha liam tur hi Kohhran Hmeichhia arong bol pui ten kan ui ema chu kan han hin chwa pui ve ani kan om hian Bible chang te kan chiaranga trong trai na ka manganga trong trai na ka manzwa lal trong trai na kan seul le anga chuan rai thana kan hun han chu kan du to mai don ya
Eng kim ki thei pathian chuan he kan un arau hi la alo rem kita a chu wangin kan lalpa Isu Krista zara chatuan na sang tura khole beise na chu hing lo to ka ches ta in atak sa hi lei sunga lei chu le ya vai bu chu vai bu ta kan da ta ani pathian thiam him silo ngai ta ku kan na le ya in hi thiat ma sila wana in puta saklo chatuan tu pathian he na ta in he chu kan nei ti kan presi a in vana tangin o ka sia tun thua chuan mitthi lalpa thi te chu an enga tholang an thorim na te chu an chon san tu ang an thil ti te chuan aron zui ve don si a tharawin ati an ril tram le to lovanga an tui hal le to heklovang ni in a em heklovanga lum reng reng po in ati heon heklovang beram no lal thut pha la ya oma chu an veng tu ani anga nun na tui khura te a khroyang pathianin an mit ata mit tui zong zong atu pai so ang atu thiang dim kan siar te lal pan man mi som sa ro se amen ki trong tryang u lalpa kan pathian min hangai tu wena irong kan bol pui kan ron tha mek nat na le fe om na ina at ne lo le angam lo nama pasal tha pike Vanlalruati hi asung tele Kohhran ko ten kan ui ma lalpa hetia min kalsan mai hi fe om kan tia kan ril ru to ana ani sidi rual chuan lalpa natna le fe om na lungai na in ati buai to lo na hmuna a ti kan fiat chuan kan dama inhena lom thu kan fiat chani lalpa voina hian akal san ta chung kwa hmun ruak te Kohhrana irong bol na hmun ruak te hi tu man an luak hatin an to hadlo don lo ti kan fiat chuwang chuan lalpa tharau thiang dim zokin heng hmun ruak zong hi min ron luak khat sakla ti tharau thiang himin thu ron soi zelang che ti chuan lalpa voina akal san ta pasal fanau le chung kwa zong te thamuan na kan ron dil saka lalpa he tihna awanga an lungai na awang an mitui te hi frukul sakla kan du'a than thir lova lalpa nang malam thir tak zo thei turin i tharau thiang himin om pui zelang che lalpa he tihna awang hian nang soi moin lo om zelang che lali suwa pingin kan ti la che amen i trong trai ro lang u lalpa manami in lo se iram lo theng lo se idu song panan thiangin in lo se ni bin kan nei ko bin song bin peam che kan suma thil ti swa tu te kan ngai damangin nang poi kan thil ti swa ngai damang che swa tu ra ke na mi swa yu som che Mizo loka chuan min chandam zo kum che ram te thiu ti thei na te ro pui te